INP Mizo Channel Thir tu te in zain chi bai le vek ule zun tha ni nung ber kan thleng le ta der maya inom na mun thewa dam ta ka hunin man kan bei sei kan channel men lo thlir sak thina wangin lom thu kan soye Mizoram po ramri lama boina kan ma chon le dona ang taklat mai kan ram hruai tu te hian ramri chen fel hi an tum tak tak lo ti kan soya kan buayanga kan buai le zel don a ange a reng khopui news na tarlan danin ai tlang ram ria assam ten ria buk sualin vaireng te mi puiten IR battalion lama ria bu kan save don ni om takania nimin zun ni somni le pakua khan hailakandi SP Ramadim Kaur ihova Assam Police mi zani velzet local te chu ho tur angin in soima se nizandar sari thleng khan anla om nia thu donani Assam Police te hi nimin tlai lam thleng khan puchan dama filveng thlaman ti chet bula in kul tumin hei hi vaireng te mi omle Mizoram IR omte chuan phal lovin Assam Police au hian ram hnoya tanga le luin sak le antum mek nia thu donani nimin tlai lam kha chuan vaireng te thalai te chu cho eya an ho no lawangin mi pui om hian tlema heti lai hian vai hawero an mi pui te pun belin an thanem to hle nia thu donani heti rual hian vaireng te join VC te chuan thu chua siamin nizan khan helai ram ria hian Mizoram Police te ria buk sak natlang nei turin vaireng te thalai atam thayang per helai mun hen kal khom turin an tia thalai then khachu kal ngalin an kal bel mek zel boka nizan lala khan IR duty na tur hi sakan tum ani vaireng te khotlang in pek na hi afakom thin ngot mai heng laya kan ram ri te hi eng huna nge boina om lova thila fel vek don kan ho tu te chunga ain ngatani Government of India chuan North East state te boina lian ber ramri chin fel hlei thei lo chu zirchiang turin Manohar Parrikar Institute of Defence Studies and Analysis chu mopurna peta a he center commission anga thok institute hian athil zir chhuat le rotna nei te chu tharuk chungin Government of India nena athlen leang Mizoram political party le tlom ngai pol rang te poin Manohar Parrikar Institute of Defence Studies and Analysis a commission member te hi mu ngei lo tum se kan thu riat le du zong te ahun lai hian lo thlen theu itum teng u Government of India a official poimo pakhatin Assam Tribune palaya hril danin Manohar Parrikar Institute of Defence Studies and Analysis hi Ministry of Home Affairs Joint Secretary North East Lonito Sambu Singh an hodona ani hi North East boina rang akipakoya hetuania Indian Administrative Service 1986 batch Manipur Kedar Sambu Singh hi Mizoram thenom kanuna marte omna parbung civil SD awin alo om to boka tlang mi te tan po thane mangai view mai theni India sarkar lai pui chuan North East state rang in mu thiam lo na lian ber ramri boy na hi chin fel nge yatuma Assam sarkar thar Chief Minister Dr. Himanta Kaishwai sarkar poin chak takin mala megani Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma poin ramri chungchang hi unofficial talks tum ni ngot Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma hi alo nei pui to a Mizoram sarkar hian engchen nge malak ve nikuma boina chuan nu khan mason na omta em nge Barak Valley vai hoti boy hi kan ngak le risok kan zoram sarkar malak na soitura tamlo leni study team hian Guwahati tum khat an tlo to a Assam Chief Minister Assam Chief Secretary Jishnu Barua le senior officer tamtak an kom to a tin Assam sarkar in a call document hlui te an en boka Assam ramatranga in la rang kha kan ni angin an malak dan enin Assam sarkar notification te hi anrin chan bertur ni inalang he commission hian state rang te ne in biak na siam atum boka covid rilenga wangin du anga man lak chak thailo thu an soyani central sarkar chuan ramri chin fel vek hi duwa ma se state then khatin manlai thil historical issue
an soi kai le thina state sarkar le mipuin constitutional boundaries an pom du si lo chuan ramri han chin fel mai hi a thei thin lovani ramri chin felani ma chu state tinin status quo an zom turania state tin te hian constitutional boundaries an pomanga yani ti in sarkar official pakhat chuan a soya a soi chun zom zela group 10 khat an ram then om state huam chunga an oma wang motin kan ram an ti thei lovang entirnan assam mi tam tak delhi an oma assamin delhi te khu karam ati thei ngot donem ni ati bok tunai india ram din mun enin ram rilama omte da son rum hi arem chang don lova state tin ten felfai taka mala turin central sarkar chona base yani tun madew khan union home minister amit shah po in north eastern council meeting a ramri chin felangai poimo thu alo soi to a July thla hian north east minister te soi ho na nei puya tum le boka ramri chin felnan hian mizoram sarkar hian engtin nge mo malak ve don ni kan puan tak ang khan Israel president Reuven Rivlin chuan US president Joe Biden chu White House a mutange ya Iran chungchang an soi du na ni US sarkar Biden admin chuan Iran nuclear deal ti tharle tum chu Israel khopui telvi vela du lo tuan tam khop maya US le Israel inkar thu po che thei mai donin a lang le ta a US sarkar thar po kum khat la tling lo Israel le Iran ni se sarkar thar ve hetiang boruak kara hian Israel president chuan amo phurna nga yen President Biden hi azuti ti puita ani President Biden chuan Iran in nuclear ral thuam na yatum hi enliam mai mayatum lo ti Israel a hriat tira Iraq le Syria ram ria Iran thlop helpol te po US military te a bom tir thwa soi bok Biden chuan ti hian chiang fek fokin Israel president a hrila inena ka soi thei chu hei hi ni kamit muwa Iran in nuclear ral thuam nei ngai lovang atiani Rampani president te inkom na boruak hi soi thui vak tura om hran lova President Biden thu soi hi apoi mo lai ber chu ni Israel na du lo ber Iran nuclear deal chu Biden admin hian a thul tir don nge Iran ta na khuwa khirna na sajok asiam bel don soi thei alani lovani hi US president in hetia soita ka chuan Israel chu lungmuang te in Iran na do chun zom zel don ani chu heti lai hian Iran president thar Abraham Raisi chuan Biden le a admin ami hrim muatum lo thu alo soi vele boka lulul chua nuclear ral thuam siamatum ani mel khop mai June ni somni le pasari khan US Secretary of State Anthony Blinken le Israel Foreign Minister thar Yair Lapid po Rome khopuya anloin muto a Trump le Benjamin chua nuwa arampani te tho dun dan tur an soi hova Iran nuclear chungchang pon soi kai ve bokani Israel Defense Forces Chief of Staff Aviv Kochavi le US National Security Advisor Jake Sullivan po karliam ta khan anloin kom ve boka Israel henaruk takin Iran president thar hi ahup hur deuh ninalanga mase Biden na soyangin US berin nuclear ral thuam siama phalsak don lo chuan Israel po hi huai pha deuh ngei narin ome Israel Foreign Minister Yair Lapid hi samar top lama Washington a azindona tin Democrats House member te po in Israel tlon tum ti an soi boka July nilin nulama House thut khom chol a omvele Israel azin an tumani Democrats thang thar zinga hian Muslim an omta a Israel an dem fo maya mase kum upalam congressman le representative tam tak hi chuan Israel hi an latan bur mai ni ole tun tu makan update thei khati khani mai sela clear tu te inza chunga lom thu kan soya